ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan post MA bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingte bakam benya kol hakini ke number harum. Ka Grace Institution Bangalore ka College Puli Nursing ka babhatam na kabenta ki kena ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. Kenong ke khubor ke wasngo tenat na kebenta ki digi break baju smart banyak kali haki jaka ki be bak ki bajuat ni ke off road ke belatip hak ketien nongway nomor bak Motor Sport Club of Meghalaya kawan Rashaphi ke off road trophy arajar pusau belai skilenter. Habikiran bu Presiden ke Motor Sport Club of Meghalaya ubak Eugene yang ti ulong baik ni ke off road trophy kan sedang hak arpau trek mentau benai jelio bat kan kutpat hak arpau trek ubenai jelio. Kini kejing pelong ya kejing nyak kali klau kende haki benta jong ka kerdam kulai kepada marjan baka kharsa tipak ke bahap apok keri boy district. Shushu bak Eugene ulai thu baka klub ka kemi lenti kemasan phongut tam kinong yashim benta bak kibru ni kiwi kijilaru kumna ka jila Mizoram, Nagaland bak kumjuru na Assam kilalong bala kloy benyashim benta. Ini e-bike ni dan kam menwala motorsports in the form of off-roading or autocross or motocross or rally apakah even apakah stage jongi de kani opor jong snam ni menwala Rashaphi ketika MSCM kamut Motorsports Club of Meghalaya off-roading trophy kani kamut ba ngin pelong jing lek kai apok ki off-road hangi ki obstacles ni ki kenja track ni la shna ban so tenat ban jinjar hiru dia ki nong lek kai ta wangi dan lightly ki categories kata de custom kamut ki kali ki ham simple ki ba plan modify ki kali four wheel ki ba fi dengan kam hasurung ada ko Willys jeep ada ko gypsy ada ko Fortuner dan 4x4 ki la enjoy kata de ka stock category tinggi dan semi modified kamut semi modified ni la change ki tires upgrade tires to certain specification bing lambo dan kilaban bo ni ka winch na khamat kilaban bo ki habbo roll cage ru nang benta ka jing long safety ti ki hab dang ki helmet ru ki gloves ki visors na tabat ki bar dan sigi jing fire extinguisher bar ki jing dan kam from safety angle and for a recovery angle for kisan ladders kilaban use ka semi modified ru dan light na kani kan once pro modified kali bilawan change ki engine bilawan change chassis bilawan change suspension bilawan bo kani ka winch which is a self recovery ki ongot ko batan hi na sakut sharian macam khamat ki tires ngimdan limitations bilawan upgrade do kan bila light na ki tires ki by use for farm ki mud terrain bilawan use di kita gede tagani event kan deh kerdam gulai di Bohai district apo mau kawai di kawai hami dan arli ki jaka kawai di mau share haja ni mat kawai deh 100 kilo kini jaka ki jan ta hapo kilometer milen we belum chowe belum bangin dan kumba haman ka category ngin dan kum suddenly ki obstacles kum ki hill climb ki down ki articulation then your balancing bridge then your point rush but kita ni ingin saniam syaki ru kumta ter ka jing job ya kan ka event ka deba friendship ki flags ni la bo hi jaka benya kali pan driver but un assess ko driver fi ta de bayar ba shonglang dan i ba shonglang kin thei nu kat ba ki participate kin chim ni ki flags kin chim chu ngi bo suddenly ki flags awi ka obstacle kin yo sang ho point ba ka time chu de filong fastest fin yo 50 points belong second fastest fin yo 49 points kumta gini ki points about ki flags kinda atlam dan saya itu obstacle menu ba poin khman kinda lakut ke event part ke event de rice ni fins ni plus ni points but ni sa tip de menu nang jam kini participants can point next step for the 21st nice stage ketika run ke ba red bah but shwai ka tangin check kali jom kinarong shutang for safety regulations and then for fitness ni kali joki ba ki akan biang na em kumba nimut panggilaan lupa apa ke SR kata dia kat jing tips ke supplementary regulations then tala ada check in like a night stage then followed by the second day with 3 obstacles and the final day 2 obstacles but live ji ka price distribution
Dia ka bayrum ka dia ka stock ka dia real hajar, ka semi modified category ka dia prahajar, bat ka pro modified ka dia kata hajar. Dia da job pat ka total price money jong ka dia total tangga cash price ni abu aralak lifestyle hajar total cash price tangi nice trophy certificates di kinong lek ka gin ai ka bam bro lai singi but kan breakfast and lunch dinner ngin ai tinggal penbiang ka camping site iki and then ngin ai seki shirts. Pagkunta teter ki small special price ngin ai ki job obstacles ni ke female driver or co-driver an kunta teter. Dia yakni event hi kuma shu ongi dap arhos na meni ka kelam iskwa em belum na kalian jongi hi so far ngin pada sponsor ne eru kila shu kidong am sebentar ngimla em komentar ngi lai sponsor of course ngil ambo application apo tourism department baka sponsor. Di ngin sapet dan mo makin ai ngin reimburse hadiah lu yang mentah ni pulut na kelam pani we angut irio shimet bishu rakan we la mo. Man kering bahagi pajbang atrai kanu na ko bentang ngin na predik na mal slap ikut ni. Jadi ka bentang ka pas akut bahag ti ka kanu no kali ka balai tu ka jaka jenjar kalaban sa balai tu ka jaka jenjar lo kala kila bani kenhoi kila bani shongshit dik na si kan ta kalai tan tu na ni akli kali bar uni ko driver war trishtam man balai itu kali kini ibu ur lani khi biang hiram teamwork jong driver ko driver betul ke teamwork jong kihin any obstacle kan ni gawe ni makring ibu zip line lo introduce bangin long na kum kan iki ero ban tu so bahagan ni tangka sport man so serious ilhable zip line ni ham dai tu handyman ni tu driver jong kali in yo tai points in one rush driver tu kita tangin alamat ad jadi yo tak bridge ban balance kita ki na kia kan hoi pe ba ki tanat ti kita kan kring hai ki long na dia ni event kan bala register like to sang participants but kin don't show try begin now one show sausan wood ni expect around 35 like to sang lani hadu sau pau ki participants shabab jilla ila manwan Nagaland ndai na Mizoram and then Assam kin one board but Tura but borok district jong ka state jong ikluan